हेलो दोस्तों, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି 5ଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମେସେଜେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଚାଟିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମେସେଜ ନମ୍ବର 1ରେ ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିପାରିବ, ଯଦି ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନ କହି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ କହିବ ଶୋଇଯାଅ ମୋତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନ କହି। ରାତିର ରାଣୀ ଆସିବ, ଧକ୍କା ଦେଇ ଉଠେଇବ, ବେଡ଼୍ରୁ ତୁମକୁ ପକାଇବ, ତୁମର ସବୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୋଇନଥିବ ତ ସେ ଜରୁର ତୁମକୁ ରିପ୍ଲେ କରିବ, ଲାଇକ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେମିତି ରିପ୍ଲେ କରିଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଶୋଇଯାଅ ମୋତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନ କହି। ରାତିର ରାଣୀ ଆସିବ, ଧକ୍କା ଦେଇ ଉଠେଇବ, ବେଡ଼୍ରୁ ତୁମକୁ ପକାଇବ, ତୁମର ସବୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ କହୁଛି ଶୋଇନି ୟାର, ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନ କହି କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ମାମା ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ତୁମ ମାମାକୁ କହୁଛି। ତ କହୁଛି କ'ଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଲାଡ଼ଲି ନିଜେ ଶୋଉନି କି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି। ତ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ସହ କଥା ହେଲେ ନିଦ ହେଉନି ୟାର, ହାୟ ଓ ମିର୍ଜା ନା କର ଏତେ ପ୍ୟାର, ନହେଲେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ ୟାର। ତ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଶୋଇନଥିବ ତ ତୁମକୁ ସେ ଜରୁର ରିପ୍ଲେ କରିବ, ଲାଇକ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି କରିଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ମେସେଜ ନମ୍ବର 2। ମେସେଜ ନମ୍ବର 2ରେ ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିପାରିବ, ଶୁଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ କହିବ କ'ଣ? ତ ତୁମେ କହିବ ଚାନ୍ଦ ଉପରୁ ପକାଉଛି ଲାଇଟ୍, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ନାଇଟ୍, ଅଫ୍ କରିଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଶୋଇପଡ଼ ପୁରା ଟାଇଟ୍, ବୋଲେ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମେସେଜ ନମ୍ବର 3ରେ ତୁମେ କହିବ, ଯେମିତି ପୋଲିସ चोरों को कुए, हे यू, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, अब तुम्हारा अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तो से टाइप्र मेसेज मुझे गोटे कर, हे यू, अंधार सबुआड़ू माड़ी आसूची, तुम निजर स्वप्न को तुम निद पाखे समर्पण कर दियो, नहले मैं तुम स्वप्न केमती आसबि, गुड नाइट। मेसेज नंबर 4 तुम कह, आम रेलवे स्टेशन यात्री मानू डाकती, तो से टाइप्र मेसेज मुझे करी। आज लास्ट मेसेज, थकानपुर फ्रेश नगर को जाऊँ निद एक्सप्रेस प्लाटफर्म 1 तुमको वेट कर, कृपया यात्री तुम स्वीट स्वीट ड्रीम को नहीं सवार हो जाओ, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, तुम्हें भी ये टाइप्र मेसेज गुड नाइट मेसेज तुम फ्रेंड बा गर्लफ्रेंड यूज कर चैटिंग को इंटरेस्टिंग करने किसी न्यू मेसेज दवाई। तो चलो देखिए मेसेज नंबर 5 तुम तुम फ्रेंड बा गर्लफ्रेंड कहीपर, आज रात तुमको मशा कामुड़न बिकज मो गुड नाइट तुम केयर नब, बट तुमको पिंपुड़ी कामुड़ी पारे। तापर झील कह अच्छा नहले कहीपे कौन पाई, तो तुम कह बिकज तुम मो तरफ अच्छी स्वीट ड्रीम्स। यार लगुनि ये सब मेसेज कौट कपी होली, आमती मेसेज कले तुम इंप्रेशन भी भल रही एंड तुम फ्रेंड बा गर्लफ्रेंड इंटरेस्टिंग फील करेंगे तुम सहित चैटिंग करने। तो फ्रेंड्स, ये 5टा डायलॉग भितर तुम कौ डायलॉगटा बेसी भल लगे कमेंट कर जरूर कहे। वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे वीडियो केमिति। धन्यवाद।